Ia, whatalo whatu nei vai no le fiafi. Ia, pita iane, mo leo te mwhai on wha o wina o na tūlanga pio na ili wha mai. Lo u wha pia no pesi aile lau langi. Ia, e whatalo fute le atu le nei vai no le fiafi. Ile mamalo tato o mafutanga. Ia, le ngata fo ilea. O nisi fo mwhai o na mau o maile nei ala e po nei wha salonga. Po le nei fo i tūlau mwhai o tato wha soa. Ile fionga le tua, ai se tato talo. Anga le mai olo matu ko tua le nei e fiafi. Fa mo a ina e so tai pe mato ma ia mfai ona mato a o ina pe me la ufion le moni mal fa ma oni o lavo le mato butu e le liu on la fiole so si o fa fa ma il fa unga mai ate o ia me se so so ni o nga pa ia a mata la ufio fa wa se fa mai ina lo lava vi inga na o Yesu amen amen ia manto vo la tato a onga lo fa pe ona fa ia nei. E sa tato amata mai i le toto le li o Yesu ke wiso. Po le toto le Feagaiga, po le toto foi na fai taulanga i le atua mo i tato mai le tuti kenese. Se o atu tusi e whalinga. O le vaenga muli la nei o lo whapea na whamai ala nei a fiafi. O na tūlanga la lea o le toto po le taulanga le na fai i le Feagaiga fo. Ia malvaenga le a no mal toto le mfaina fa malingina tatu wasa. Ia pila alvaenga na o le la amata tu le nei fiafi. Ai le amatanga le tatu wa onga ia po tatu fa sofo. Only ngalo o nea onga uma e mo mia le ia lo fatu tu ile tu. That's right. Awa au no mal fatu tu. Ele mfai ona fiafi mai le tu pe ona ta wan ta sumata se tu si e pe foi po. Ai o le fatu tu. E peus a wala leo whaafita wa inga malilangi. Ia ai alus whalolo. Ia e watu le tupe o na maile se mete mnawa. E whapena fo ila ia mea o one. E le na o se tala mahali e pena o se tala fo ile le whaua wale tatou mafutanga. A o mea munia ma mea tahua ma mea anone o le fionga le tu. Ai mo mielo ye o le whaatutua. Yeah, se fa so me lo yang ile ile ta wol me le fa tu fo ile e ka wanga mo sali lo fa tu inga ia mafai ai ona tau nuu ma fa tino fo wanga le tu tatu so fo ma lo a tatu fa pe tatu ile ne yo langa le tu ma amen ia e pe lava ona ia fo se tasi tatu fa ila unga tasi tu ngale sa fa so mai ata ma ha o mai le finga le tu fa mai develop a bulldog faith. Te lo fo ia le tai fau fo ile le o le bulldog e mamau le ona nifo se tu lo lava ile ponga hivi e le mafai ona ia tu esea fo ile be let go o le mea o laua nau iai e whaapena ona mamau lava iai e le mafai ona tu isea. And so we have to have an aggressive faith. O se whaatua fo ilele where
e te hu mau le upua le tua. E le fesoa ina ai lo fa'atuatua. It does not waver you, but you hold on to the word. Wa e tali tonu, e moni, e whaamahoni le upua le tua. E leo le tua o se tangata, e talapelo ai, po se tali il tangata, e salamo ai. Leo tatu i loa le taimi le nei. Awana I tātou whewhewhe ai. Amen. Awana I distracted ai tātou. Mai le ngā luenga o loo wa wala au tātou e le tue whai. So it means we keep on reading the word. Amen. We keep on pressing into the things of the Spirit. Amen. Tātou te whai tau, tātou tu spaia. We worship God. Amen. Ia sa ola tātou sabali lumo le tua. Whai le mea le whamai le tue whai. So we just continue to do what God has called us to do. This gospel shall be preached into the world, to all the world, and then the end will come. Ole nei tala le lei, ole ata lai atu, itulu inga uma le lalolangi, ona ho mai leo le unga. So, ole ale mea tātou e whai? Keep on praying, keep on preaching, keep on witnessing, keep on living holy. We just do what God has told us to do and not be distracted. And like that bulldog, le taifau le e mamau ona nifo. Tātou te le whaamamulu lo tātou whatuatua ma lo tātou wawa ai le tua po ole lava mea e whesoa ina mai ai lo langi ma vevesi ai tātou I loa whamai le upo le tua. Perfect love casts out fear. O le lofa ua whaatoatua ina e ave e se ina le fefe. Leo tātou loa o le fefe e sawai male stress. Fear brings stress. Atu vale o le popole le mautonu. Mawalunga ai male toto. High blood pressure. Mea mo whapena. But no, God does not give us that spirit. He gives us a spirit of power, of love, and a sound mind. Amen. Amen. Yeah. Lela la tatuanga e tu lola I vaenga I te toi. O le taulanga o Toto mai I le kenese, se ia o mai I le tusi a le whalinga por whenenga fau. O le vaenga momua la le la tatu tano I le vefine. O le tungiola le a sa whatapenaina lea I le whenenga fau. O le taupa luas fulo I yone. O lea u whamataleina mai ai le taimi, le toi tū mai ele li o Yesu Kiriso. Whamai I le tai au sengi lava o le vai sapati. Sa luatu aia ma wila makitalo. Anga I tunga mau esa ili atu le mea sa whapeauna ta otu aia tina muli o le li o Yesu Kiriso. E luatu la mawia, wa umana fuli eselma. Wawai atu le o iei le li. O na toi momo e mai loa sau ta o yona so. Tau futule atu lero on so, pe teu mai one, e otu, e monia, wele o iai. Ile whaipo se fulon ta apuna e lusi fulo tusile a ione. Na toe fo iei la le vaenga ia, o ione ma pe teu. Toe o ila ainga, ai no fo ia I Maria, tangia ia Maria tunga mapu. Vavai atu Maria tutonu, o lai no fo maia le angelu tutonu. Fesili mai le angelu. Po oi te suea, mai funai oi e te saidia. Ia o le tala Maria, a whapeo e I ronga le meo iai. Whamole tak mai, o te fia maunga. Ia, e tangi ala Maria, ma tepa mai whawhotunga ma. Tepa mai lai whawhotunga ma. O lo feo I le tangata lea, pese leo le whanua, fo lele po I le na te vaia ia. Ia au ta fol whanua lea, mele o I le tunga ma. Ona fisili mai fo leo tangata le fape mai. Funai. Oi elo e sailia. Ya al tali ale tas. A foi o e lole meu, waitu. Ta umai e te. Ai le loi mai o Yesu le. Ona to fisili fo leo le a foi o tangata la vale fape la vai ya Maria o le a foi o leo o le fanua.
awa sui la fesili fapia Maria Maria whaalonga tulo Maria e masani le leo lea o le leo Yesu o ila lea e whaatau nuai i le tongi ola na whaia le tua e ala le li o Yesu ki riso i le whenga le fo i le whai upula e se fuluma le ono ma suma le fitu mai whetala i atu le li o Yesu i a Maria whapea Maria na whaaliu mai le o ia whamai rapo ni olona winga o le awa whetala i atu Yesu i atia mai awa te tango mai awa o te le alua ailo o tau tama ma lo tama a i e alu i o uso ma whai atu i a te ilatou o te alua ailo o tama ma lo o tau tama o lo o atua ma lo o tau atua ina ua i loa Maria o Yesu le o tau tu matunga ma tamu whailo Maria e pa i atu i a tea ona o Yesu na ngalele i a tea sa whapeo na tutuli e Yesu te moni e fitu sa e a Maria le maun ta apu e valo luka whai polu le lai tau tango tulo la Maria e whamelo tala Yesu me au te tango mai o te le i alua ailo o tau tama ma lo tama o lo watua ma lo o tau watua whamai ai sa walu whai i o uso whai ai lela o lua i lo o tau watua ma lo o tua ma lo tau tama tama ai whai ai o toi tu mai le ole o ngā tutonu la le o le whinga leo le a fo i ole o le tongiola le whinga fo i le toto leo i le li o Isu Kiriso e tutusa le leia ma le mele na whai le whinga tuai i le tusia le vitiko le na whai lo iei i le o singa o le tauranga e whai e le tongiola mo tangata le tongiola la le na whai i le toto mai a le tongiola la le o whai na whai le toto le li o Isu Kiriso ia ono le lava le taimi a fa pe ia na fa ilo atu ngal tu se moe o le tu se ave le vitiko sfuma le ono fa po sfuma le ono o le finga le o le tongiola i le finga o taulanga le finga nga twai a le o fa tino ne le li o Yesu Kiriso i le finga nga fo fa longo la mo le maua e pe fa pele o tala e pe fa mai o tongio fa mai le tala e pe o na ulu fa tasi lava le o ye to tonu le me pa ia e leo o toto o ti matamai ma moe po o toto bovi a o lona lava toto mai wana maua le tongi ola e whaava vau mo tato fa mai ele ko e vela se koko manu temi lea o le toto le wa ave temi le o lona ia lava toto mantu o fa mai a lele pa iatu mata lia o le toto lea mai tono lea fo ele o le fale fita fa ile e a mai ona lulule lungo le au tafa malunga i fole o le nu fole lofa lea la fe mai fa me Yesu leo tele ialu e ave le toto lea o le toto lea o le whengainga la lea lea na fa Yesu ai mon maulo la tusi ai peure la na fa funga fa mai e fa atasi o na uloto o iele me pa ia fa mai e leo toto manu po oti po bovi a o lona lava toto fa mai ua maua fo ile tongiola mo i tatu e fa vau ona o ia amen lea la ua fa i ai sa la ta wai le mena fea le li o Isu Kiriso man to for whenga tuai o toto manu na whai ai o na lau fiofi ai le mwhai ona wha maangalo ina ia sa le la whamalta la peteru lo na tusi mua am ta mua sfuma le varsuma le whamai a wā wo o tau loa e le i tongi o laina le la le upula le o le tongi o laina o tau i me pa o a rio ma aulo ai whamai ai o le toto tau o Keriso e pe o le tamai mamoe e le po nā lava e le ai fu iso na leanga le toto la le lenga mo mai i le taulanga lenga le whai Yesu le na whai atu ia Maria o te fialu e ave le toto le o le taulanga e umai taulanga le langa na kahu e ta ua la le mele a wa o i la wailoai le ai o le toto le ua whai ne le taulanga le whenga inga fau e ese mai le toto le whenga inga tuai na whai le toto manu le whenga inga tuai a le toto le ua whai nei mau si le taulanga e tongi o lai e le anga sala laulangi matatou o le toto lava o le tamai mamoe whamai e le se ila e le eise pona e le haifo ise le anga o le tau wala le o le mele ai babaia i le mele ua whai a Yesu
wa a toa i le finagalo le atua le tamā na alaina saʻili se na te avesea le agasala lalolagi e osi ai le taulaga sa tatou tatanoa foʻi ia i le taulaga lena fai Abraham ia Abraham i le faatusa i ai ia foʻi ia Isaako lena aveluga agaʻi mai ai ma tatou tatanoa i le tāua o mea nei e faatusutusa i ai uiga o mea ai i le nei lava fiafia o ina i tātou a maumu mai foʻi lelei a ooga po lenei foʻi tulau fasalau ia eiloa o le iloa lelei o le a foʻi o le tatou tagata ma le mea na faia le atua ia tatou malamalama ai i le se tamaʻi mea lena faia le atua e ala i le faiga o le togiola lea mea moe tau na tatou iloi ai o le tamaʻi mamoe lena fai leina matuaʻi filifili lelei ia e le atua e lea o se mea foʻi lelei taipē o le matu foʻi o le filifiliga o le mamoe pe afai le taulaga e filifili mai le lafu mamoe na matuaʻi filifili lelei ia e le atua e lea o se mea foʻi lele na aluakoa piki mai gaʻamaila ia avatu ia fai le taulaga leai na matuaʻi filifili lelei ia e le atua ia tatou iloa lelei o le tamaʻi mamoe lena faia le taulaga momua na filifilia e le atua ina ua vaai atu Ioane Baptiso o agaʻi mai ia Iesu famai le tala Ioane mai o le taeao lava lena vaai atu ai Ioane ia Iesu o maliua famai ona ia fai atu ai lea faauta i le tamaʻi mamoe a le atua na te aveeseina le agasala laulagi o ina saunia le mea lea na filifili lelei e le atua ia le tamaʻi mamoe lea famai faauta le tamaʻi mamoe a le atua filifili le atua le mamoe fetau i lelei mo le taulaga lea ai toe mo le mau fo le tusi ae peru famai tusi ae peru mai le sili ea ona faamaina o tou loto fuoteifo i galuega e oti ai i le toto o keriso Iesu o lē na avatu o ia e ia faalofole o lē na avatu o ia e ia famai e le agaga e faavavau e fai mataulaga i lē ponā i le atua ina ia outou auauna i le atua soifua auae aumage mea kako ke faia pe a lē kaulia se kako galuega e vaku pe a fai le maloti o gaka maloga iloa ae o mea ua faia tusa ma le finagalo o le atua le lava mai o le taulaga lena filifili le atua ga fai aku ia Iesu keriso ae famai ua avatu e ia te ia lava he was willing to do it na ia ave uma ia aisa o le taulaga ua umaga ia i oe na filifili na te faia melona lua ua foaʻi mai tuuina mai mo i tatou ona o le alofa o le atua o le tamā mo i tatou i le Ioana e 3:11 atonu i pe o se foi upu walau vivilu iai mo iloa ai pe o iloa e tatou le winga ma le tāua upu ia famai awa ua whape lava o nā alofa mai o le atua le laulangi famai ua ia au mai elo nā tali e tō tasi ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia o Iesu lea ai ia maua leo lai whaawawang ia tatou iloa o le leina wa le atua ma le whainga o le tauranga lea e osi e le tauranga lea molton ona i mea tatou mua lava ia iloa na filifili le atua rona lua na whaia ono le alofa ia i tatou le alofa la le whamai ina ia le whano se tasi e whaatutua ia te ai ia maua leo le whaavau anu taupulava le a Ioane alfa ma tau mua whaipusuma leo whamai au i lato umo o e Natalia o ia ma whaatutua i lona swafa mai e ne watu ai lea manuia ia vei lato ma whanau le atua vai le alofa le atua tangata wa mai e sua whaile tongiola ai whamai so se si whaatutua ia te ia ono le mea ua whaile Iesu Kristo lato te tau whanau ia te ele ngata maua leo le whaavavau au tau whanau ia i lato langa ele ma whai ona ese le alofa le atua ma le laulangi le sa ia ia le amatanga ina ia toi maua le vanoa a le ua ia whaia le vanoa le ua mai le li o Iesu Kristo le lai e mana ia ile mta uputolu whai uputosu fumaleo a whapefo ia e ele whaiso fifilinga fo ile moreli e se ta uolo ulo le alofa leo le atua e lai wha mai e mta uputolu tosu fumaleo no o le tusia le evangelian mai o le wha atua tua ile alo wa ia tia le ola e whaavavau
A o le whaatu i le alu. Mai e le ilo e ia le ola. A le to sao le atua. O lo i lunga le iate. O le to sao le atua. Ona o le ua ufi o e le toto le li e suke riso. A e te le o i loa le tā ua le mena ia whaia mo i tato. O le laurangi ato le ua umat whaia le tongiola. Le ai masesi e le o a fia ai. O le tongiola le na whaia le li e ala lona toto pa ia. Mela na tolu. Na whaia ma le usu sta ia. Ele fa pena ta wana wi e sue alu e fai. Ile tusia ai fo ia Filipi mta upoe e lua manga ia fa mai tala a Paulo le kale si Filipi mai ia yate o to fo ni lama manatu se a ke wiso Yesu mai o ia sa winga fa tasi ma le atua ele manatu o ia se me fa o mai ia tu sa lava ma le atua au wa fa ma wala lo ia yate ia wa winga fa atasi mal polonga fa mai wa fa pe o ia se tangata nei lo foi o ia wa tino mai tangata wa fa maulalo o ia ia tia ma wa ana wa o lava ni maliu o le maliu lava le sa tau wa va ia le melenga fa ia le atua inga wa mai Yesu ele ka wanga winga fa pe se sa wa se e fa sa ka lo e se mosil mlo langi o ka ele ia na ma fa mai ia yate o tole nei manatu se yate tu sale le male tua aya fa menya tele fa se me tu sai a wa fa ma wala o ia yate ia lava se ia ana po le style se ia ho o lunga sata na o lunga sata o fa le tauranga le mo tato ai fa mai la tala mulmulinga ngai fa mai ngamaliwa maliwa se ia se fa tau no ia le fa o tanga le o le tāua ona ai le maliu le li o Yesu ke riso na fai na ilona va Yesu ke riso ma tau le tala ale tu ele kenes fa mai le sala le na fa sala fa mai e tu mo momo lo ala fa nau e tamanga ku mo momo ala fa le la fanga mai ai fanga mai maliu se ya fai le tongola mo tatu e fa mo tu le tala na le fa linga le suma tu fa suma mai o ifo fo ia te ia o lato umo o e no nofo le laurangi. Manto lo le maliu Yesu mo le laurangi o fo ina mai e le tuolo na alo pelo isu ke wiso. Ile laurangi mo tangata o malamu. Fa mai o e o tu si o lato ungo le tu si o le o la tama ima moe. Mai na fasia talu le whaavae mai o laurangi. Ai le whaavae na laurangi. Sa iai le plana le atua Yesu. Sa iai le plan ya ale na faya Yesu ma le sta a wale pe le suma le lu le fa pe mai ai fa mai e tatu va vai atu ya Yesu o le na te ia po le na te amata ino le tatu fa tutua mana na ia to fa ato toina o le na ono sa ile sa taru na fa atau va ya te ile ma ona oli sa tu yo na lunga oli le o ma pe fa pe tatu te talia le li e Yesu ke wiso e ave mo tatu li mo tatu fa ora ale si mele ta ona tatu lo ile mele na fa ile Yesu ke wiso mal tangiola o le memo muli la le tu na ona ya tu fa tu ya te oi au tatu ye al mele o le tangiola le na fa ile fenga fo o ina mutai pe na fa ngata ilo ye ta una ngai fa man ele to taua ele to ya nga ele to e mafai ona to fa awa waia le il tauranga le na fai e matei manu ma mai o la Toto o i na mai lo tauranga o le tauranga mai tauranga to ngiola le na fai le li o sukeris le mta po se fulu le Roma fai pe fa mai awali ungal tu la fono o keriso le tu la fono le to e te tawana fasile man e a mai o sel tauranga o le tu la fono le tu o tausanga mai fai ele mele ele mas tausanga mis e a mai ale manu lea ele ngata e fae e lunga o fat fai tauranga ai a mailo na toto e sau e tono le mea pa ia ma ele no fo le lofa o le mea le tu la fono ale ale tua ele ima se sina tuia ai ina wa maliu Yesu keriso na muta iloi ele to e fa awina ele to e pese man ele to e fa tanga ina le tua isa wa malie le loto le tua ele tongiola le na fai ele Yesu keriso mantual tala ale tustala e peru fa mai a o keriso wa maliu mai e mta po iva fa po suta se suma lua fa mai o le fai taulanga sili i mea hatili
fa mai bo yale fale fita fa ye sili ona lelei ma ato toa ele faia e lima o lona winga ele faia fa le laulangi nei fa mai ona ulu fa tasi lava lea o ia i to tonu o le mepa ia ele o le toto o ti mata mai povi a o lona lava toto wana maua le tongiola e fa avavau mo i tato ina wa umana faia le tongiola wa umaro ina seisi a mea e toi fina ngalo i ele atua seisi taulanga a wawai i le taulanga e umai taulanga na faia le li o Isu Kirisa mera len na tau toi ma bia mai au te tango mai nga le wa ia tau le toto le feagainga lea o te aluifa e rifo i lo tama mo lo tama o lo watua mo lo watua a wanta le ufa mai lo le afo le tala le lunga sato wa mai a wotau wa umane tauranga mai tauranga wai le o le mal me wa ia mo tato o le tongiola le na faia i lona lava toto ele fa mai o toto povi po toto o oti a o lona lava toto o tongiola ina mo i tato o tato ma wai le ola e fa vavau ono le li ina fa Yesu Kirisa ia vainga la le ia le la o le si vainga le muli e lona nei a onga mai le toto fenginga o toto mai fenginga tuai se io atu fenginga fo ia pio nei fa longo mai ai au fai le fia file ala tu watu ile tina ia eloi na te fa so mai lona vainga muli le ia a fa o tato a onga fa mulu tele le tu la fa fong ia le Amen. O le vainga lona lua lea e mai le e pero iwa fo i pe lua sful ma le lua fa pe ana le ai amen le fa amalingi ino le toto e pero iwa na toe ina uma fo i o mea uma o na fa mama ina le toto e tusa ma le tu la fono a le o iai fo i se fa amalingi ino le toto ua le ai fo i se fa amanga loina pe ana le ai le toto lea na whaamalingi ina ke riso Yesu. Manua le se whaamanga loina. Manua le se tauami o tonuina. Manua le ai se whaatauina mai. Redemption. Manua le se whaamamaina. Manua le se tongi o laina. Se whaapa ia ina. Se manu malo. Wafa mai. Ina o whaamalingi ina le toto leo ke riso. Wa maangalo ai tato wanga sala. Amen. Ma ua tato mawaina i mea nei. Me mua whaamangalo ina o the forgiveness of sins. Amen. Kolose mua fa i pasful fa o ia o tato mawai le tongi ola o le whaamangalo ina lea o anga sala. Luna lua, there would have been no justification. Le se tauami o tonuina. Au le o tauami o tonuina i tatou. Roma e tolu fai upe lufu fa. Wa tauami o tonu ina fua i tatou. Amen. I lona alofa tu noa i le tongiola a ke riso Yesu. O le redemption. Redemption means to buy back. Fatawina mai, pol faalaina foi. Fa mai le e feso mo fa upe fitu. O ia foi ua tatou mauai le tongiola i lona toto. O le whaamanga loina o sala e tusa ma le oloa faulai o lona alofa tu noa. Amen. Lona fa, there was a cleansing. O le whaamaina. Mua Ioane mua fa upe fitu. O le toto foi o Yesu Keriso. O lona alo. E whaamamaina i tatou i anga sala lava. Amen. O lona lima atonement. Tongi o laina. Levitiko e sfulfitu fa e sfultasi. A wā o le toto le ola le tino. O outou ina tuai foi a te outou. E whai ia i le tongi ola mo outou i lunga o le whata whai tauranga. A wā o le toto o le mea lava lea e whai le tongi ola mo le tangata. Amen. Lona ono o le whaapa ia ina o le sanctification e bere sfutolu fa e sfulu lua. O lea na tinga ai Yesu i tua o le whaitotoa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia o le nuu i lona lava toto. Amen. Ia male numero fitu, the victory. O le manu maa lole o tatou maua mai ai. Fa mai le mua Ioane 5, fe upe whama le 5. A wā i lātou uma o e whanau mai le atua. E manu maa lo i lātou le lalolangi. O le nei fo i le manu maa lo e manu maa lo i le lalolangi. O le tātou whaatua tua lava.
Oi se na te manu malo le lalolangi, pe a fai e le o le talitonu o Yesu o le alo lava ia o le tua. Ia malfaalinga na sfulu luas futasi. A ua lato manu malo ia te ia satani lea, ona o le toto te mai moe, ma le upu a lala tau mau. Oni upu te tele e nei upu. Justification, Amen. atonement, sanctification, Amen. forgiveness, cleansing. O upu, but e este le tāua, a wai tau mai e i tātou, le mea ua whaia ke riso mo i tātou. And, hallelujah. Te loa, ana le ai le toto le ke riso, e le suia lo tātou tūlanga. Amen. We were just mere men. But now, for mai a paula lokor ni toi lima, for mai o oto, o tangata fo oto, you are a new creation, never existed before creation. O mavae me tuai, o mai me fo, fa fo wina me uma, you are a new creation, a new creature, never before existed on earth. Ona o tatou tūlanga lea, ona o le toto ke riso, wa whaatau wina i tātou. Amen. And that's our position in Christ. O lau tūlanga leo ia ke riso. Whai maila whiunga le tua, o whaamanga lo ina oi, o tau ami o tonu ina oi, Amen. o whaatau wina mai oi. You've been bought back with a price. Amen. Ben whai atu. Your price tag is the blood of Jesus. Amen. Wa whaamama ina oi, wa tongi o la ina oi, wa whapa ia ina oi. Wa avea oe mama aola, o le fale anganga, o le os taulanga e avatu le vi inga, taulanga I luma o le tua, o le tupulanga filifilia, o le nuupa ia, o le suli faatasi makeriso, o wha mama ina oe, wa hami o tonu, just as if you never sinned. And te loala le simea te le lava, you were so cleansed. You were so sanctified by the blood of Christ that something beautiful, important happened. The Holy Ghost moved in onto the inside of your spirit, and He dwells in you. E le mawhaina iai le tua whaatasi maleanga sala. Ao lea, o matua I whaamama ina oe le sila le tua. You were so cleansed. Amen. You're holy, sanctified, justified. Pei ai tele ianga sala. Ona ua ave ese ke riso le anga sala. Fato a fio mai loa le anga pa ia. Ma fio te tonu ia te oe. Ele I tupulu mea le le whenga inga tuai. Fato a tupu nei lava I le whenga inga fō. A tonu mena le ta awai o le whenga inga tuai. Ma le whenga inga fō. Ki ia le tufa mai. We are living under a better covenant. Amen. With beautiful, excellent promises. Langa foi o le whenga inga tuai. O le whenga inga tuai sa o sia. Le whenga inga le toto manu. Amen. A o I le whenga inga fō. O sia I le toto ke riso. Amen. O le whenga inga tuai wha mai. The law governed God's people. O le tū la fono sa tai ai I a tangata. Le nu o le tua. A le whenga inga fō. O le lofa tū noa. We are now governed. We're now under the dispensation of grace. Le lofa tū noa le tua. O le lisi melo na tolu wha mai. O le osi taulanga sili. E fato al watu lava I le pa ia faatasi tau sanga only once ai fa mai le e pere fa pesulua fa mai ua faia le li ke riso le awala ta le awala le ina o sailua ina le I pui you come boldly before the throne of grace to receive help in your time of need. Let's say me mo mi lo so soani. Te le tau faatali se o stau la sini pe o whenga tuai. No, you just go boldly. Jesus has paved that way and made that way for us. Ole whenga tuai fa mai ole whenga le fai mo tangata yuteia was for Jews only, but in the new covenant now it's for all. Jews, o tangata Yuteia,
o tangata nu ese Gentiles o i lato uma mai nei groups ia mai vaenga ye lua o talia Yesu Keriso ma o ta ua i tatou o le ekalesia pa ia wa fatawina le toto Amen. God's glorious church ele iai mua ile whengainga tuai and now he's called us to move the way he moves, to talk the way he talks, to love the way Christ loves. But we yielded. We're supposed to be submitted to the leadership of our Lord Jesus Christ. Well, you see, man, for the presence of God was only in the Holy of Holies. The Shekinah glory of God. And now, le me sili ona pa ia e yai le mamalu le tua. Ai fa mai o le anganga le tua. Now, ile whengenga fo. The Spirit of God Almighty is in us. Hallelujah. O tatou, o le malu o le anganga pa ia. O le malu o lo o fio le anganga o le tua I totonu ia I tatou. And he is our helper. The mighty Holy Spirit. O tatou wa aile lofo le tua. Elena o Yesu Keriso na tutongi ina ilona toto. Lo tatou whaolatanga. Ma toi whaatawina I tatou. Mai le anga sala ma le polonga I tatou iai. A lewa mai malonanga pa ia. Our helper. O tatou sosoani. 24/7. He lives on the inside of us. The paraclete. O lo sosoani. I so se teimi. Tatou te mo mi ai o ia. E tapa atu. O lo o iai o ia. O no tatou taimi au tonu o le lisiva ia se luma la tatou tala noai the divine exchange o le whewhasu ia inga mamana what we have in Christ Jesus. Amen. Yo, tele nei meu whasola tu ele nei fiafi. Ia ua whasola tu na umalte mea tatou pokalami. E whai oi whapea. E to e mai ai ale tu se paulore na avia Efeso. E se le mana ia la te whalonglongo. Le tele o nei mea, o nei mea oma, o moli mawola ia I le tā ua le tongiola, ma le whamahoni o le tua ia I tātou. Te whapea le tala whaina alo toi pa ia e wale sa tano toi elo I whapea. Mai, o ia foi mta apule a Efeso, mta mo fai pui. Mai o ia foi, wa tātou maua I le tongiola I lona toto. Fa mai o le whamanga loina o ngasala. E tusa ma le oloa faula I rona lofa tu. Le oloa faula I leo le lofo le tupo. Me uma I le whalonglongo iai. Se mafua mai ono le lofo le tu. E mana I le whasa mo ina le upulea. Wale upulea le afo ioni. O le tungiola. O le whapalangi whapia le redemption. Atonement. Tungiola. Redemption. Le whasamoina e tātou ta mao le upu. E sile mana ia. Tongi ola. Po te tongi le ola. O le ola la tangata len to tongi me ina e whanongo mai ai. O tongi le ola. O lona tau, o le ola. E nau whamai e sumta apu sumaleiva le tusia e fo ia ione e whaipua. E tosu mai ua mai au taunu o umana to tongi mea umala vai lona ola. A whapelo mai, nai te mai. Wa e malolo na wa umana to tongi e Yesu, ia le tau wal ma. O lea, o le wha malolo hau whai moa. Langa sala me me o tātou whai. Wa le to sala, wa le to no sala. Ale na whalongolong mainge. Wa ta wami o tonuina oi. E peia wa le anga sala, wa le isa wanga sala. A wawai mai le atua ia tātou. E lewa e mai a oi ma. E wa e mai a Yesu le wa ia tātou. A wa Yesu ele yeisa na anga sala e tasi. Le uta wami o tonuina i tātou. O le mativa ma le tango lima. Wa o man tutongi e Yesu. Ale fa mai komunito. Fa mai wa fa mativa ina o ia. Ina ia fa tama o ainga ina e tātou. Wa o man tutongi le tango. I mea umala. Wa o man whaiele di o Yesu. A fa peo ise mea o i mativa. O te fa pe atu e toi. O le ise mea o tutoi le langi. Wa mai umala vai le lofo le atua. Na fi mai.
e Yesu Kiriso no na lo fale mo tato a fa pete fia maua ia le file mule o le li o lo na ngale lei ma faula i lo na lo fatu no le tele o mel so fuanga ma le ola le nei ile ai se me e o atu lo na malosi ile matautia o le mana wa yai ile toto leo Yesu Kiriso wa fai matongi ola mo tato ia fa pe foi tele le li o Yesu pe la fa long ma nei fiafi ia ele o ese ava noe te fa pe atu le li o Yesu Kiriso le nei fiafi na lo fa pe atu le li ie fa mangalo mai ata wa lava matutoe lo toto pa ia o te mangalo ai te talia oe e ave mo wali i mo faola ono lo swafa Yesu amen ma amen ai fa ile ni talo sa ili se mafutanga la tu tia o ina ile upole tua ma se kalesia la tu te tonu inga luenga na fa ile mana toto le Yesu Kiriso ai me se mata tio le nganga pa ia ana le afio Yesu le lang ele amaya le tot le na mo le toto le ele afio mai le nganga pa ia fa su ya e tato ia la fa longo mai ba se fo le fa su inga mana le ono toto le tauranga ma me na fa ile le Yesu Kiriso fa mo ni tele le tu ia te oi e kalesia le tua o le tino Kiriso fa un tato a fe fasoa ile nei tuas ono le toto pa ia o tato le Kiriso ma le mana le nganga pa ia fa mo ni le tua ia te oi ono Yesu